a good morning. Welcome to the Breakfast Club. My name is Zenzele Ndebele. I hope you are fine and good wherever you are. In our program today, we are talking about the history of the liberation struggles. One area that we really love to talk about, because it is very important that we put history into context. We talk about things that have not been talked about. We get our future generation or our younger generation to know the history as it happened. Like always, we have always emphasized that most of the time the people who really fought the liberation struggle, who did a lot, were ignored after 1980, and someone came up with patriotic history that talked about the victors and forgot those who did not get into power. So one of the people that we'll be talking today is Moffat Hadebe. He is one of the first pioneers of the liberation struggle. Moffat Hadebe's role in the liberation struggle dates to about 1964, when he was one of the first people to fire a gun at the ZAPU range. This is a long time ago, 1965. He was arrested, they escaped from Grey Prison, he went via Botswana and finally joined the liberation struggle. He was part of the Sipolilo Campaign, which was a joint military campaign between ANC, Umkhonto Wesizwe, and ZAPU. This was before the formation of ZIPRA in the early 70s. By then, ZAPU was known as the military branch, or the military wing was known as the Special Affairs. So Moffat Hadebe was actually the commander of the Sipolilo Campaign. He was captured during that campaign, sentenced to a long time in prison, only to be released after 1980. And he worked for a few months and he was arrested again during Gukurahundi. So he spent most of his time in custody, in prison. And today we talk to him about his early childhood, joining the liberation struggle, and the rest of the story. Sehla kuna phana sathi hayi mina umango phela ngiyazi anti ngimaka ngoshashi lephansi sathi kodwa ngeke ngazama ukuthi ngizama ukutrace khathesi ngibuka sasivele sihambe njani ngoba kasiyanga eBrunaberg hayi sathi kasiyanga kuthiwa yini laphana nxa ungena laphana eramakhola singena saba phakathi laphakathi ukuthi sazi kuthe kusithi ukuthi kuyasa sesilele sangani sathi ukuthi kuyasa safike eplazini badingela ibizo lakhona nje lihlala ngilalo ekhanda safica kulondoda khona apho ulenkomo uyelusa inkomo zebhunu lelo wayengundlovu esiwo wasibingelela silwathi unontayi wakhuluma isikhalanga sathi wenda kujogoli mina isikhalanga ngani ngiyadobha phela unonta kugoli wathi madoda khulumani kuhle lapha umumu nganawo se-right angathi sasitshone sibalekile sekuyi-following day wathi no madoda ngilibuza so umumu ngathi lapha awuma ngakuhle ngani wathi kuthi sokufa kwamasotsha emngceleni lapha lingaqali ukuya khona yebo wathi ngiyalitshela kodwa ilori yabisiyele nje kuthi ukuthi bachiye belele befakwe kuma-position yebo indoda losinika i-correct information wasesithi no cachani mina ngizalinika isikafu ngizapheka la ngibuye ngilinika isikafu egangeni ntambama ilori leyani ngavele idume iyabe isibathethe I gave us correct information. Umdoda lo wasinika information enhle ngathi iplaza lakhona zalikhumbula ibizo ezwithoko lakhona ukuthi wawuthwakela kobani iplaza lakhona satshona ke sicatshile ehlahleni khonale kodwa sasimcatshele ngeplan sathi thina sakhwela isihlahla sifuna ukubona azoza ebakala sasitshona sitshitshana sikhwela isihlahla wabuya lesikafu wasinika satshona sikhwela isihlahla sitshintshana kwathi ntambama sesizwile ukuthi wabuya wathi khathesi njengoba sezidume zayale sezihambile baye lapha abalala khona kasikwazi ukuthi thina ngapha kulezinja kulamabhiza kule-ARF
i-army ifakiwe ilahleka iposition kuphela igcwala ngaphi kakhulu eMatopo Hills kanti thina sile emagcekeni lanto yabo sahamba sachapha ebhoda kungala problem ngitsho nobody ngaphandle kwayena lo ujaha owesikhala ngene sambona salokho sasuka emoteni singazange sibone umuntu right singene sithi sesidlule eMramakhwebane uyakwazi kuhle eMramakhwebane anti kulezitolo ngale phambili amadoda atasenthe ukudla sokuyifolo sokutamba hayi bathi asilaleni singaboni mina ngathi singaboni ukuthi kulani lizawele abantu bathi akula kanti inqinisile ekuseni langa lingaseleli lapha sesiye ezitolo sifike sasingesekula ilomfazi walo kulonkazana osebenzayo osebenza la madoda manje sikhulumile abanikazana lona bese ngani ukukhuluma nami ngesitswana lamchingelani ikula wena lamchingela kakhulu batshela amadoda laba into lezi sizabotshwa laba lingaze asibone sesiphakathi ebutswana umuntu abantu laba bebutswana akula khulume akula protection esila bangena bezimbabwe ngama helicopter basithathe okay inkala ukuthi awumazi amfana ungayithuki ngawazi the youngest futhi vele kimi awungayithuki mfana lokho siza kubona hayi umoya wami mina lami ngiledlozi lamele wrong futhi ngihle bathenge bathi banike isikafu ngihle ngale lokusidla ngale sibili ngaba khona bakuthi lo muntu ledlozi elibi la sithi asihambeni phela sebe sisikhulume lo muntu sesithi umkula lo sesithi kulomhlangano wePeople's Party liyabona laphana ekaMatante Philip Matante ilomhlangano eFrancis Town sezasithola ngemoto kabila lamadoda liduba ukuthi lingamagorilla bani leleza sokana usesizweleni nini yena lo mlungu layo uvela uyangena eparty yakwazi ukuthi ngokaMatante wena vele ithi sesile division uyabona ngavele divide umuntu ongani uma lami ngubani uClark laba hayi lokudinwa sebesuku okay lo lapho sesubukile la ngenye into esisenza ukuthi bangavuma uhamba ndoda akukhulunywa mina ngiselamsa labo sengingani ngi-outcast I'm the commander mind khonapho kanti benza njalo bachayela ngaphi eRamakhwebane lemvali ukuthi hey iphepha balalo thina kasilibonanga ukuthi bale phepha elilempikitsha yethu leliya hayi mathi sihambe eFrancis Town antu yazazi wena loba ungalokoza you know ukuthi kuthiwa lazihamba ngeviri elikhulu ngemva kalakathe linga lilapha kube lelinye elincane ela front ilapha mina hle ngehlala kuleliyana ila ngemva ngikhangele emva umoya wami vele ususole kudala ukuthi la something might happen la ichai ebhusolo yakwazi sithi sesibambe sesizafika ebhusolo khona bana sesichaphe kulomfudlana nje umunye usungani mkhulu khona sesichaphile iphutshe iBPX anti mina ngangeke ngaba khona ngisazi ukuthi oyibutswana khathe seza BPX ngamapolisa ngihle ngithi oyehlezi njengoba ngihlezi ngikhangelele oyehlezi ngaba nguClark ngithi hey niyamadiri liyana yabatshela la ukuthi amapolisa lani ngode buya iyayihambela la ispeed yayisigijima ngikwazi ukuthi iBedford anti babesengisa kakhulu amaBedford hayi ngiyakutshela basebeyilahla instead ukuthi ngabona abahamba badlula bayachaya iambush ngaba sibamba sonke uyayibona manje ithi nxa zithi zinje yakholela anti sekufuna ukuovertake athuthi asengani la uyabreaka futhi ngithi ngibone lwana ophethe umpopho azake ngikuze futhi afuna ukutshela bona yakigijima 40 phela sasivele sikutrail ukweqa igijima ibota kanjalo sabe ngahle ngaba ngokuqala ukuphuma kwalandela umalumama ungwabi ngomzimba wavele ususubukile bahle bambamba esiwa phasi kolaba bahle bambamba abatswana
abatswana bathi lathi ukhe bambambe njengezitolo le ezitolo le uklake wathi mina ngahle ngathi mina ngangena phakathi kwesimo kwakulo muntu olima ngathi esetsara inkomo zizumbhobho dubula babedubula be ngafika ngama phakathi kwesenta yensimu ngakhangela le evela khona ngakhangela ngapha ngithe lokho ngimile ngisalale lanti ngifuna ukuzwisisa ngeze umbhobho usukhala la baxotsha uklaki mina bahle babona ngiyabona ukuthi njengoba ngime ngiqala babona ukuthi ukugijima kwami ngisuka babona ukuthi ngilamandla okugijima bahle bangiyekela bahle bathi kulo uklaki bambamba ingcenye njengakubo old lobhengula khona bambamba khona mina sengihambile the ngisuka lapho sengisuka umbhobho usukhala kuklaki ngathi anti yabona manje direction lokho ntshintsha mina sengitshintshela ukuthi ngifuna ukuya kweqa isiporo yi-idea yami ngingaba ngapha kwesiporo awusozibandinge ngabazadinga besiyana kwehlule ukuthi ngiye kweqa isiporo ngale ngithe fica isifudlana siyageleza izulu lele lisina lapha ngihambe ngaso nje kusuka lapha ngiyabona nje kuyafika emagrosa ngiphume ngifuna ukulathisa ukuthi noma yini umzile ngeke uthole kuhle phambili ngafika indawo lezi lemchekisana eminingi ngathi alapha yikela ngaphumula for the first time lalamhla yona le into ukuthi ngihambe ufudu lwavelale ufudu olungaka lwabuya lungiqondile ngalubamba ngemva kwesikhathi ngezwe ukuthi ngabona olunye nantu liyeza luqondile la lukho lapho ngalubamba ngazibamba so ngazibuza ngathi ngiqonde ngaphi uNkulunkulu sibili ngathi ngiqonde ngaphi ilanga lale izona ezizikhathi sezikhathi zingapha imfundo zabongwezi ngaziyekela azange ngichaye uruntini olunye lwasuka laqondale ngathula ngathi ngathi ngaphuma emini lapha emini iframe machina sokule frame machina lama helicopter asengene kudala awakithi lapha ama helicopter ngangikwazi ukuthi kulamabhiza kulezinja kule ground force ye-RR Rhodes African Rifles zikusiphakathi angikwazi manje into eyasizayo woni angithi sabaleka sisithi sikhangelana mina sengile iframe machina le idlula phezulu kwami ayidluli ukudlula lapha engikhona idlula lapha ehubo ukuthi uzwe ukuthi iready ichonithi ithi sinjengangale uyizwe iphenduka ichonithi ilanga lathi lami ngivele ngiyahamba ngihlala ngandawonye lathi lithe lisithi ngaphuma esiqhukwini ngathi abantu laba balahlekile ngabehlula ngokuthi ngeke kweqa umgwaqo anti kule ntatshana ngawo lapha uyayibona ekhanya le ngathi kungcono ngeke kweqa umgwaqo isiporo ngibe sentshonalanga bona zabaza kwala lokho bedinga besiya ngapi le alakatsho ngahle ngaqonda ngani kuthiwa irula ngaqonda ngaze ngakweqa isiporo ngakweqa umgwaqo ngabe sengingale kwawo ngazibuza khathesi ukuthi uClark impofu njengoba umbhobho udubulele bambambile yini uyayibona manje yanti ingali banenge kuba le confusion nxa uwedwa utake a decision masinyane athi no uClark angabachiya ulejukani awuthi angabachiya kwesinska laba begqoka amajombo laba uyabachiya kanti nikusibambambile lami sengikhuluma ngengqondo ukuthi umuntu ugijimile wathi ngapho ukuhamba ngiyewela ngizamchiya ngihambe ngawusuke ebhusolo lapha lento yabona kulesihotsha phambili siyana ngibe sensiya kiso sengivelelale sengiqa isiporo ususeqa isiporo uvelela entshonalanga umgwaqo uvela ungempumalanga kwesiporo ngeqi ngibe senilanda ibridge leliyana fika ngiqutha ngithi umuntu ozathi uyadlula lapha ngizamuza ukuthi umuntu nxa yedwa zahle ngithi uClark qutha nix kwabuya izulu inkalakatha ladinda stereke langinetha kuthi emadabu ngahle ngaluza ihope ngathi ngabuyele ereni yami
khonokho isitimela uyasazi esivelayo ngihamba ngesihlahla sika Rhodesia Railways sengiphakathi khonale ngathi lamhla fanele ngiyetshona uyakwazi kuhle eFrancistown uyayazi isibhedlela lapha ekhona tajajana leyana ijele ngale phambili lapho kubulawa khona inkomo khona bani kulomuzi lapha kulabantu abahlala abalemuzi njalo ngapha mina ngase ngingena ngapha ngase ngene esiqukweni ngizilalela mina lapha kunje ngasifika isihlahla esinje ngidingwa uhlubatshela ukuthi babe careful ngiyangena khona apha ngengatsheni ngizihlalela phakathi kwengatsha ngizibuthanise ngizelukele ukuzeluka ngizihlalele ngithule ngithi izwi part of training yona le yezwa ngoba ngama not China Japanese besilwa nama British kwakubadula kuphekwe ehlala ya ngachona khona phana ilanga lonke lithe selitshona phana ngasengiphuma nje ngase ngiyimnyamazana qonda esibhedlela kwakulamankazana esindebeleni beni lokho phela lokho besiya la kade ngibazi nje okwasasi khona phana ngafika kibo ngabona lwana ukhona ejudini sokusebusuku ngabona esithi where's ngahamba kubela ngangani yasondela ngasondela wathi akulunganga lapha isindebele wathi akulunganga wasethatha iphepha lani sithi iphepha leli madoda ubathatha sebotshiwe waqhubela kalibamba so ngalikhangela wathi sebebotshiwe manje futhi wena ula nxa ufuna ukuya ngale phetsheya ungayi ebridgini likatati fanele kule bangaba bekhona yebo engitshela silikheshi wathi bangaba khona ngoba lapha bathi basetsho kubi indlu kaMaruping owakwaba yi-first mayor weFrancistown bethatha ilizwe yathathwa isithi yakhona United People's Party if you don't know yaba njalo wayelendlu wayesesengu General Secretary we-People's Party wayengakabi ngumeya indlu yakhe ngangiyazi anti sasihlala eWhite City lapha sibazi ukuthi bahlala njani ngahle ngathi kungcono ukuthi ngiqonde kuye nxa ngithengiswe nguye umhlaba uzakwazi ukuthi mina ngathengiswa ngabe ngiqonda kuye ngafika ngaqoqoda ku-back door njengoba kunje anti likhale mina ngaphutshela ngale ngemuva ngaqoqoda ngemuva wathi come in ngingangena ngisizwa bekhuluma phakathi hayi ngathuka ngaphinda ngaqoqoda kakhulu sila ikhona kancane kwathi zilo ukukhuluma ngezwe ukuthi baphuma ngale ngabaleka anti nxa indlu nje kule ithunzi lendlu kulalapha imalayithi amakhulu ngakuma lapho kucina khona amalayithi ngambone nesebuye senquma lendlu aphuma ngalanga ngamlanda ngathi you made a mistake lezeleni khonokho ngathi what mistake liyahambelana lena emakhiweni elokhu abanye babanjwa bonke phela kubuya wena wedwa uyazi kuzima ukuthi umuntu ungaphendula naye sekutsheleka kushiza so la uyaphambana phela legazi ukuthi what could I have done abantu labo into enhle ngoba batshela labantu ukuthi thina uHadebe samphikisa sahlangana phela se-eva after independence bathi hayi uHadebe samvala sisithi esitshele sithi singayi kuhle hayi wathi hayi wena kususafe awusoze uphinde ubanjwe wena noma bathanda bangaze bathini awusabanjwa kwakulodade wabo omunye la khona basithi pheka iporridge umuntu lo wathi nithi kade siyiporridge kuqala ngoba umuntu lo uselendlala yakade sehlala egangeni aphekela iporridge ngadla iporridge benza itiye nganatha lesinkwa ngadla wathi kusisa kwathi ngiyabuya sahle saphuma wathi saphuma kwakulojaha kithi angikwazi ujaha lo melunga kwakuthiwa nguPhayo Siphuthi wayesebenza ko-J Husking and Sons ngesikhathi mina anti ngithe ngahamba loo ndoda lona wabuyelayo phela sengiphinda sembaleka mbuyele kuTswana lapho wayengu-telephone attendant isitolo sawo-J Husking and Sons
sasilama connections ade muya wayesenza wabe sithi buya sabe sikhama sendilandela sengengutiti isikhathi lami senzuza iprotection ebusuku fike kuye khokho hello yes Mr Puti athi ha ubani athi Mr Maruping athi ha yes Maruping abevula uyangazi be ukuthi ngiwanga leli story lesiyasa athi bathi hawu Maruping ungethuki safe lo abanye nje walowo bebanjwe lo safe abese sithi wezo uyalala la mina zazuka ngireporta ngale sesidinga iplan yokuthi simsa ngapi wena nxa usemsebenzini umkhiyele phakathi ukhiye indlu ukhiyele phakathi uthula umsindo ngitshone hey liyatshona ulanga utshuva lelo alitshoni lwana azabuye emsebenzini afika avule aqalisa ukupheka lwana kuzobuya imoto nje phongo ufikiye kumalabana kuye babuye sebengu3 babuye bakhuluma bathi hayi namhla futhi uzalala la siyalungisa thina ngale sisalungisa ukuthi sikusenga sizaza kuthatha kusasa awulali la hayi sizigojisela lo nto sikuthi sizilalele evuke kusela kukhile futhi avuka hamba emsebenzini kusasa ntambama kusathi ukuthi khwaqa ifika imoto ithi ifaka imoto bahambela abamtshela ukuthi abamtshela ukuthi bangisa ngaba ngithatha kube bahamba la ngibe ngisuka komunye umama olesizwe esingaka nje ongakhululeka lebusuku ukuthi uyalala khona izindlu abantu beTswana bakafika khona kuhle yathi ziyakha ngomuntu ufice izibanje selwa ngomduli so lapha kube liguma bathi ya la wayela nami ngalala kwa bathi ekuseni uvuke uhambe soso banilayela uye phambili kwani kwe-airport uyayibona i-airport yakho lana yona leyana kanye oyaziyo udlula i-airport yona lana uhambe ngomgwaqo lona uqonda ngabi eMawungu uye eMawungu phela umgwaqo lana uhambe ngawo kuzaba le moto ezasuka la labantu beParty People's Party bahamba behlabela ingoma zelizwe wena uza izwi siziphutsha khona engazibuza usikhambise njengoba usunguvela usungumarakara kungasaqedakali uphakamisa isandla so udrive uza kanti ufuna ukuya ngapi mntana uyakayika ubatla uyakayi mina mkhulu uthi kuyahana kwamathangwane kama la katsho ngemva kwesikhathi la ngaselingalithi izwakale khona ye ihle ngithi naso ngihambe emgwaqweni ithi phutha ngihle ngithi sa udriver utsheliwe labanye abaphakathi ama-youth ayakwazi iplan yakhona ukuthi iplan amama kabazi lutho abale baba bathi kuthethe iqhegu kuvele elitile ezihambelayo ichayi phansi yechapha uchache chayi phansi ithi yechapha ufuna ukuthiwa umathangwane ingene khonale konatali kuthiwa konatali khona emasimini bavele sebeyarenje lo mhlangano abafuna ukuthi imoto ihambe njani probably amapholisa ngatrack ukuthi kule moto ekuyahamba so eyalaba ngabe bathengi hayi balo mhlangano khona ngale ngithi ngifika mina imizengiso wakho yona ingani emhlanganweni ifika imise labana ngithathwe ngabanye ngani bakhuluma labanye ngihambiswe ehle ngefihlo so uzasala khona lapho wena kulowo muzi benza imhlangano nabachayisa ababuyi lokubuya kimi sebehambile khumbule sibaleke ngoJanuary esephakathi phela anti sasibaleke yebo kwakumhla ka6 anti kwakumhla ka6 sibaleka la uJanuary usephela sensebutswana February phela sebutswana March aphela sebutswana hlala khona legangeni April ma-16 14 khonapho kuthi kwenye imini sihlezi hayi ngase ngizihlalela laba abantu abanye laba abamasimu laba bathi ngumuntu oqatshiweyo la uyasebenza abakwazi ngumuntu bani hayi izwakala imoto etiru yazi ama-Land Rover kudwa kwe-Land Rover lezi imoto nxa uvela umuntu ozaziyo yayazi ukuthi le Land Rover sithi le Land Rover lo ndoda wakhona omunye sihlala la ikhona phana athi le Land Rover le kungcono u-awute wena uphume emizini lapha
sibone ukuthi iqonda ngiphume ngingene amaphane kwakwenze nje indawo yakho phume yedlule esibani senkomo zabo ngemilwa siyakhona ngale siyacatsha ibuye straight izizongena kanye emzini lapho engihlala khona sengikhumbula ukuthi ngamapholisa mina into endayo ukuthi lesibindi ngingahamba lami kwesisikhathi ungazisola lesibindi esibi ngingabaleki lapha la ngithi no ngingabaleka lapha ngizadzimile ngenye kanti into izosiza mina ngithi Rankulu ngumfana sethunya ukuthi kaye ngidinga la egangeni nga Rankulu ngithi hey ari khathi tongayi kuthi abuye ekhaya ngihle ngazi soku right kuba ngabantu phela abani bebaphathi anakatsho ngifike la nanku kuMaxwell ku representative kweSWAPO kuthi you are going home you are going JZ said you must come here, prepared everything. JZ tutebuya khona ngapho. Setebuya ulungisile uyachapha. Ngo-April kusukela ku-January ngisegangeni. Ngidlala impala kuphela. Fike laphana bambingelele. Uhamba ilori lokhu Land Rover yangeSWAPO. Not yeSWAPO yangeMPLA. Amajaha eMPLA kanjani bruru anti bazi isifani kalongo babesenza kakhulu ezimayini kusesele iwenela ya laba bebacupha khona bebehamba besiya organize labona abantu bebathatha bebabiza ngoba ukusukale ukuthi babalande emakhaya le beqhuma idesert lana besiyale kwakuzima babemelela abajoin iwenela bangajoin iwenela laphana bala wabo khona ngalo ba recruitayo ngene phakathi sebefika ngale babaleke eSouth Africa sebengene eBotswana sebebuya eFrancistown sikhulume lapha nathi hayi today hayi khona uhamba namhla nje namhla elusaka namhla into zonke seziready wena nguwe kuphela ongakabiri ongaready ngale ama preparations labantu abahambayo kuyahamba beSWAPO kuhamba beMPLA PAC and the rest vela kusela abantu abaningi abakhona khona ngale liyahamba ngelori inkalakatha futhi njengalaphana lami ngizaba ngikhona ngo-representative lwami ya asihambe angilaziqobe ngangiyivadala ngene emoteni ngivalelisa abantu bomuzi babonga stereke ukuthi hayi la nginceda ngahlala lapha almost 4 months ngihlezi lapha lana linginike isikafu akodwa ukudla kwakubuya kwawuthi kwenye imini labana bathumezela ukudla vaya njani kuwo yabiduma uyela sembuyela ngaphi eFrancistown sithi sesichapha ushashi labona bathi hayi eFrancistown wena sifika lawo wena uzasala egangeni le kuzaba le moto encane ezaba isukudla uzokudla lapha egangeni liyana enkulu ngizaba ngiphakathi mina wena ungayizwisisiza uzahamba ngendlela zaba ngiphambili mina ngiyimise wena nxa uyimisa uhlu ungene elorini abanye bayamanga ukuthi umuntu ehle egadele egangeni abanye bathi into zombanga ukuba ngumbangazwe wena into zizirafu ka uphonke ungena labantu awabazi ukuthi ngoba ungene labana shayibanza kanti ngale amazwe la aselama border post amanwayo mina kangikwazi yabona hey isystem yona lena uqala sala lapha esitolo thina siye kasana yaba yiyo yonke landelwa futhi sesifikile khona ngisale laphana lo mlozi yena lwana umlozi kakwazi ukuthi mina ngumrodizi yena uyazi ukuthi ngumuntu wangabi webutswana mina ngiyahamba lalabo abantu njani izophambaniseka indaba lalele uJZ ngalo senze imistake sebethetha amakhiwa hayi isibhoti lezale ezigijima bayazibona emanzini yiye sihayi ukuthi izothatha mina ibhoti leyana ingichaphisa amadoda lana atavela lekasane engasamnandi
uyabaza amaloli bekululeko baba ngabanengi bale influence ukuthi kungani amakhiwa la siwachaye nqa kunjalo uthi no asingawalwisi bathi kuthiwa kulozibani lapho vele sihle salandula zangathi vele lingabatsheli lama angibazi lamakhiwa la ngizavuma njani yeyakhona kuzapha amakhiwa akhona ku-ANC alubaba bise phela esiwaziyo ngaki siyavuma asihle sale sonke amakhiwa aselandela ngeLand Rover kuphela istory so abasayiyekeli lori ngoba bona bafuni uaccomplish mission yabo bayithunywe ngabo sifike eborder post lapha hayiza iborder post yayingekho ukuthi usuka lapho uphinde uyehamba kakhulu yayinjengalapha ngiyabona lekhoneni lapha khona ngathi mina ngiledlozi sibilawo ngiyakutshela ngikufihlele ungaphambanisani lapho sihambe sokona uzabanje mina ngizahamba iyezi lapho ukuthi khona kwani izulu esingakasili ama-officers lana asegodweni anti asezabaleka ebaleke siya ngale lokuthi asingeneni sihle singene take chance ukuthi akunamuntu obuza incane so kuthiwa ngama-refugee wonke uyazi ibhoda yezimbabwe iyabi njengalolu cingo lolu antu yalubona lolu wena ukhona la nguchobe lufuluthi la yibutswana khona ungaya just go there and see what ebridge lona lakhiwe ukuthi kukho njani so njengoba ubona ucingo lwezimbabwe lunjeso isikhala seborder post yikuthi umfulu uchobe yiwo ongani kwezi ukuthi ukhona iferi ifike bakubamba kuhle asingaze sama izwi lena lithi ebelisina kakhulu sesimanzi ngale iferi phetsheya lelana likaZambezi lapha hlangana khona lo chobe umkhulu ngiyamangala le bridge nje ngifisa ukuthi ngako lo muntu othi sike siyelibona ibridge lelo ukuthi balifaka njani ibi isithwele imota iveni lezi ezikhambisileyo ngemva lezi isichapha la iyeza sibe sikhuluma ukuthi wena the first ukuthi uyelele you must be in it ngale sokule lokho uzavuka sokule border post kulabantu bamile la kokwabana bame beze nje so amalozi ecingo into lena nxa isithi khethe imanje ngala bona bame njengala yona ifika ithi khethe wehlele njengakhona udlula kibo khona madoda konke lokho angila knowledge la ukuthi kwezakho lezinto ezinjalo ngitsho ende nxa ungangena ngezambeni side uyahamba phakathi kule zindlu antu yazibazi protect izindlu uyahamba phakathi kocingo kulama office abola kulezokulala ngani uyahamba ecingweni uzuphosa uyefika kuleziyana iyadi liyana leziyana ezingale eGobalanda uhamba phakathi kwencingo so hayi ngithi niki mina vele lapha ngobumenemene ngilawo bangalehla ngiyabaleka ngiyabachiya sesitsho njalo ngizafaka 60 70 basarende ngihambe ngene eZambia batshela beZambia ukuthi kulomuntu ongene ngenkani ubalekile kube kahle bangangibamba ngale sengivuma sengisithi umuntu weZAPU mina ngibalekile ibuye lani imoto yabe beyithwele isithi TP antu yabona ukuthi South West Africa la antu yabona ukuthi iNamibia lana yayi under mandate ye South Africa ngale amabhunla aza kuthi angadlula la chafe la phambili futhi azakade achapha uchobe ngenye iferi plantuni futhi asesiyaka lapha kwasikho ifika ithi gende nje ehlise leyani imoto ithi vu ihambise siyakuma elokuzeni ngale mina ngibe ngena kule kusokule same street esichayi uta ngale ifuna ukuchathiswa laki ihle ngene ki lwana undoda yena ukhumbula ukuthi ngiyemelelani ama refugee lagcwele la abese sithi muna kana kile ka umumo ngathi ngavuma ngathi ngakaba khona wasesithula kasaya ngaphambili umuntu ongale ulali lami iyangena ithi feri yakho nithi ingani quma amazi kachobe phakathi ingani ifuna ukumquma uchobe ithi ngathi lapana ikhona isithi anti sihlangene ifuna amandla wagijima ngayo iyaphapha usezayibrika sengale seyireversa kuphela ireversa yareversa njengemoto so ukuthi yengena lapho ekhwela khona izimota ithe ilalisa iplaka ngabe sengikhona bamile bakhangele beze abeze ilahla lo athi sikumelele yini ngesitswana
ngibe sesithi hayi ungangimeleli uzabuya uzongithatha ngizabuya muva sezogada muva. Laba abantu bakhumbula ngiyabona ukuthi mina ngumuntu ohlala ngapi eKazungula. Njengoba ngikhuluma lalaba abadriver laba bantu eKazungula nami ngingueKazungula. Bangangibuzi lutho ngizidlulele bemini babemele sokule board kugejela isigodo babemele bayemile. Ngidlule kuhle ngihambe ngingabaleki. Ngidlule ngize ngiyephuma igedi khona le sengihambile. Labana ke amakhiwa manje sebeseli le boat abayayile khangela imistake engaka. Babe sebesala lwana representative weSWAPO babuza ukuthi kathi nalivele lifuna umuntu onjani. Bathi umuntu onje bathi kudala lo uhambile kudala lo sehambile eZambia lona. Uhambe njani bathi uvele uyakwazi ukuhla indawo le kakhulu. Amakhiwa lana yena abe sengena kweyalo we-United Nations. Bona babe sebethwala abantwana bamajaha umkhonto anti nje ukuthi nxa bona bele bangaphuma kuhle umntwana babethatha umfazi bamhambise. Sebebuya labo sezibuya imota leziyana enye le isithwele abantwana labana yona le yami elande mina from Lusaka isithwele abantwana labana. Labo mama bakhona umama bakhona wangumisisi kwakuthiwa umisisi inkula inalo kuthi ngibaleke ngicatshe egangeni ngibone imoto ezibuya ziningathi lapha bangathi bathi ngiyabaleka etshani phela kulotshani obungaka indawo yakhona eKazungula kona ngani uyifika email abantu baphume bonke ngisho lana lana United Nations aphume babuye bakhulume nami bathi khona ukuthi this man they are your friends. Ikhiwa lelana elinye lilente ukuthi uyazidisguise time to time angachefa this time that's ngiyamazi abuye laphana bese sithi akubuye ngapha sibhode ngale abese sithi kathi wena usosala ukuthi awungazi njani ngikwazi wena ungubani abese sithi asibhode iLand Rover ngani siya ngapha abese vula athi khangela iLand Rover le iLand Rover lesasithwala ngayo isikhala yazi athi nxa usuyaziyo ke kathi yena le Land Rover chiya ungabatsheli chiya so sekuthiwa bazahamba uyabona lo United Nations isabecasisa ulanda ukuthi nxa wena ungasabonakali bakuclaim anti yayibona manje iplan yakho yikho ebuyile lapho uzangibona mina weSWAPO yimi enzaba ngifake lokho ukuthi yimi engabuya lawe sikufaka so hayi sekuthatha abantwana labana befakwa amadoda lana bese angu2 bese sithi ngihlale phambili kuye kwiLand Rover ngithi hayi ngizahlala lalaba ahlathi kulamagabha emhlanze eNorway leziyana eziba lamafutha mina okwabona from Norway amagabha anganali ayishape lana so bathi lingadla santando nxa lifuna asihambeni bathi siza kuya nathi si petrol ezimba ungadlule eLivingstone kule filling station phambili ukuthi azimba